Çavê rastî û heqîqetê jê dera insanetî û mirovahiyê pekrewanê serdema 21 Şehîd Saed Ehmed îro 3 sal derbas dibin ji wê bûyerê ew bûyera ku bi hezaran kuştin, qetil û komkujî bi ser heremê me de anî ji ber ku rastî radigihan destê dagirkeriyê gihîşt wî û kemîra wî. Îro di sala sêyemîn de ya zor û zehmet malbat rêveber rê hevalên wî çina emeyê dixwazin bigihînin. îro salvegera sêyemîn ya ser şehadeta Saed û hevalê pê re li bajarê Serê Kaniyê gava bi grupa sivîlar çûn ji bo ew birîndar û şehîdên me êgo di encama topbarkirina dewleta Tirk û çeteyê wên li ser bajarê Serê Kaniyê çûn ji bo wan birîndara wan insanê sivîlê şehîd ketine vegerîn ew jî wek ragihandin çû ji bona ji dinyayê gişî re rastiya gol Serê Kaniyê heye rastiya got milletê me insanê me hemberî teyara û debaba hemberî çi selehê got nûjen di dinyê çêbûne di heqî wî di bikar dihat danîn ew jî yek ji wan ragihandina ew hevalî wî ê ragihandinê çûn ji bona bişopînin ka çil Serê Kaniyê heye û gava got ew hevalên me ê grupa got çû grupa aşîtiyê bû grupa got şîketine di dinyayê gişî de zagonê şerra hene zagonê herbê hene di dinyayê gişî çi qedî şerrekî dijwar di dinyayê hebe lê heta nabêna dijmin û dijmina de zagonê şerra heye lê li cem dewleta Tirkî tenê ev zagon tune gava got Saededdîn û hevalî wî Mihemed Reşo û êdin ê ragihandinê derbasî Serê Kaniyê bûn teyarên Tirka kî hedef girtin destpêka got hedef girtin ev hevalê medenî û bi taybet ragihandin wek em zanin di şerrê rojhilata navîn de bi taybet di şoreşa got li Rojava çêbû bi daha hevalê men ê ragihandinê şehîd ketin lîanû tirsa herî mezin dijminê me tirsa got rastiya wî ji dinyayê gişîr derkeve ev tirs dihêlik dijmin belkî dijmin hesabê selehê me neke çi seleh gilce me hebin hesabê debabê me neke tişkî neke lê ev kemîraga an û ka mitsewirîne seleha herî xurt a got dijmin jê ditirse ev kemîrayî lîanû ev kemîra rûyê wanî reş derdixist dinyayê gişîr ka ev dijmin gihayî kîjan asta hovîtiyê û asta got insanetî li cem nemaye nameya me bi taybet ji gelê me Kurd reyê ji gelê Ereb reyê ji gelê Aşûrî Suryan çi gelê gol ser xaka Rojava jiyan dikin nameya me ji van gela gişe reyê belkî em di zehmetînî mezin de îro derbastin bi rastî zehmetiyek em tê derbas dibin belkî di dîrokê de kêm gel karin werê berxwe bidin evî sal bêtirî 10 sala bûyî vî gelî berxwe da ê gul ser vê axêman berxwedanek mezin kir em gihane wextekê got berhemê vê berxwedanê em bi dest xin berhemê ev muqawema givî milletî kir em bi dest xin nameya min ji hemû insana ji hemû gelê me re li pê xwîna şehîdê xwan bimînin li pê ev kemîra got Saededdîn û hevalî wî gişa xwestin rastiyê ji dinyayê xwanê bikin em nameya me ji hemû dinyayê re taybet ji gelê me vê de reyê em dibêjin belkî ronî zehmet ser mer derbasûriyê zehmet hîna ciya wê hebin lê em bawer bin zivistan çi qedî dijwar be
چقندی دجوار بس چقندی دجوار بلی بهارا پشتی زبستان جویبی بهارا کوي خوش به نامه مش دنیای گشیره ام ایرو وک روجا شهادتا سعد ام شهادتا وی لدنیای گشی جی پیروز دکن ام دبین او وهوالي وي جبو في قال لي شهيد كتن ام سوزيد دنجي وك بافي وك مالباتاوي حتى كيليكا داويه جي ام السر شو باوان جبو راستيا في جواكي راستيا قال لي ما ام دبيجن شهيد نامرن سعد وهوالي وي وافغانستان تبدا ايه تيده قش وك سعدن بهيزاوان بوان حتى ايرو امانه وبوان جمي بسر كفن وام باورنا امي بسر كفن لانه خوينا شهيدات تدربي لعردي نامين وامي بسر كفن يعني مو كفالي شهيد سعد ودليشان إيبش ورزقارة دانمش وهوجر محمد ببنية صالفجرا سيمين يا شهادة هفالي ما شهيد سعد ام همو هفالي خوي شهيد بيرتينن مساجا جا ام تخوازن بردوام بكن يا جا شهيد سعد شهيد دليشان و دابون سرملي خواه داك عربن راستيا في هرمي باكو رجلات سوري شورشا نوزدتير ما رابقهنن مساجا ماجي اوه بردوام كرنا في كارو خباتيه بدلنا چدبه چقيسي ايريش لسر قدارا غاندنه بكرن هگر دمله ام بيجن جمله كيف شرط تايبت البرامبري اندامي دانينا مشاندن يانجي بيجن ايريشن الالكترونيه جل سر مال بريتي كرن يانجي حمرش كرني د درباري شورشا باكو رجلات سوري تي كرن ام چقيسي زور زحمتي دور دهبه ام كارو خبات خو دوندري في سازيه بردوام بكن حقيقتك الفرتيجيان كرن جبو رابر كرنا في حقيقة يانجي ديار كرنا في حقيقته بجمان قالك شروانا بحزارن شروانا الهريمة باكو رجلات سوري جيشتن اصلا شهادت داغ كاربن في شورش بباريزن اركامجي وك روجنمافانا وك نوچگان الهريمة باكو رجلات سوري وكفالين شهيد سعد وانا او جي امجي كاربن چقيسي اف دسكفتي يعني چقيسي اف سركفتني يعني امرا گشتي وان بارفا بكن ار كوميسيونك بو گرتو سرملي خو حواله ما شهيد سعد دليشان رزگار هو گردامون سرملي خو نها اركامي بيشتي شهادت و حواله ما ام آرمان جوایی قد خواستن راجعين في حقيقة وينا ببن سري دداوية دي ساجيم جبوا مالبطا شهيد سعد وحوالين دتر دليشان رزقار هوجر سرساغية دخوازن وام دبيجن برا دلي مالبطا حوالين مي شهيد داستا دي راج هندنه ده راحت بكارو خبات او بينوس او كاميرا جي وحوالا جانا خو جبوا ويدا تجاري والعرض نمي نهایگو هشتن برخودانا روجاوا یانجی شورش روجاوا گردونی ببه و دناف ده شر سریکانی وری ناسکرن برخودانا کو شروانا کریه دوی کو دسپیک ده ام رولا راگهاندنی بینن سرزمان شخو شر سریکانی داره حواله ما سعد احمد دماکو ام بهفر دوچون سریکانی جبوکو ام جوشا گل و شروانان بدن پیش آنجی دیمنی وی بکشینن راگ هننج رای گشتی و جیهانی را کجاره کمین دناوا دیرو کده گل دچن چپرین پیشی و آلیکاریا ددن شروانم پشتگریه ددنوان مورال ددنوان جلورا یعنی انجام وی کاروانی ده دولت ترک آداگر کر ما هدف گرت يعني نتني وك راج هندنا آزاد لبالي قال كل درجة حاضر نافذ ده حوالي ما شهيد كتن سعد أحمد ومحمد رشو يجرى تي في جبو سالفجرا واني سيامين شهادة طبعا كنت كذا صلاة خويا سيامين ده براستي ام دبيجن امهين لسر شوباوانن تشتيك وان دخواست بجهبينن امجي هاول دنكو وراستيا داگر كريه هوفيتيا و تالانيا كو بسري قالي هرمي داني
دموگرافیا هرمی یاکو ددا گوهرتن هرمن داگرکری سریکانی و گریسپی راستیا کو دخواستن وان درخینن ها ام ویرولی دومینن یعنی ام دخوازن تشتی کو نیفچوی مای ام تمام بکن خونی وان یه نیفچوی مای ام ایرو تمام دکن دولت ترک دسری ده راگهاندنی هدف دگرهش برگو دزانه و اینک دیمنک کوج وان هرمان درکه يعني كريارين وان هوفيتيا وان بكارانين اوي تشيكن كيمياسال دركه السرايا قشتي ورا بارفكرن يعني آلية حقوقي ده جرك دوز لدجوي ورم فكرن جلورا هرتم يعني رهوالي مساعد نا شهيدة دسبيكي راكاندنا آزاده بري ويجي قالك هوالي ما جيشتن آستا شهادته لي مشامي ريا حقيقته ده اف نسكني يعني راس رهوالي ما شهيد كتن لبلي إيرو أم رياوان تشوبينن هجر أمجي شهيد بكذن هناك كاميرا مراكن بينوسي مراكن و حقيقتها هي بنفسينن وجرايا قشتيرة بين السر زمان